Ağvan altta kilaga kıhım minuttan İranes Bagiri, onna kiyok minuttan Buryat Balzhinimayev. Bu bağışları hatırı tağata köberge ngırbıttarıgar İranes taksıbatağa. Onu bastakı kolonuğu kihite kalbatağından Buryatka kıyını bir bittere olgunan baran İran kamanadın kötü hütünden kapsıhını ıtar boldular. Ona tergadılı baçar akılan baran ayağında tuttan kalık taktar. Mana dağıtan ettakka bu kürek tehige İran kamanada süddek yüksek hastaba kalbıd. Kamanda hastabigar Aziya andaydı oğlarga, ulatlarga kürek tehilerin kıyılaktıra prizordara bağlılar. Kıragı kutu bilingite bir nuvaksandan yaran ulakaya niher. Tak. 2 bal. 3-0 valla. Güraktehi 3 kömüründen bugün sağlanına balahanya bahıtından bastığı gün kıgıtlarga, ona ulatlarga besti yahını finalistler baharılıq tahtar. 5-0. 5-0 İran ola kayani her. Bilerge kurduk ağın alttaki ilağa İranlar süttəyək, küstəyəklər. Bilingi kemge hamay atıp bu tutuklara Hasan Yazdani bu yahını tutak. Ere ok nakattata olok. Açkonan lapka kalak kayarga harum mutebit İran valla. 9-0 orada. Eşse o bitti. 11-0. На ковре А блестящую победу одержал Куманбекзатоур, Иран. На ковре А начинается борьба весовой категории до 59 килограммов. Приглашаются Ольга Валютина, Наталья Галикова. На ковре Б победу одержала Елена